timu nikunda timu niyo bekeri timu nikunda timu niyo mutindo wesiona timu nikunda timu haleluya niyo bekeri haleluya Kore media niyo yonke yo kushangaho ebirungi nk'ebyo Sekwaki Kore media birankore Mwasi wamuta Rukurungi abakureba ni mwaba press n'abakira mwe bari kwija kandi mwe bari kujana kuno mpango beka kandi mukija aha a press conference y'irizo amazina banyita Kabanize Timose kandi ninye CEO wa Team Group of Companies imabingi mumanya bekeri konka tune ibinde bitukora konka as of now so twagamba na mnonga akwatugenda bekeri so nza kubanza mbanjurire nza kubanza mbashoborere team twine branches nyinshi konka twine main branch iri kushangwa omuriga ya Zakakumiro kandi twine branch nyinshi Kaguru twine branch Guru twine branch Mashindi twine branch Bweyere used to it's okay twine branch Bweyere twine branch Hoima twine branch Burisa twine branch Fort Portal Kagadi twine branch Shaka twine branch Nwambarara Singiro twine branch Chiboga twine branch Mubende twine branch kare nyingi munonga tinkazi gamba zona kazimarayo konka tushoro tukore zini branches na munonga mpurire media timba kwa abantu bibanda na Kampala bakugamba ngo timtimo wabo teka kireyo konka ibanda turiyo konka twera kwa tere branch soon abibanda ico sakushikoraho nyeze bitaka hwiro then Kampala umwako kutaka hwire twenda futeka yo main branch ya mane rabine serving Eastern region so muri yecho izo branches twin kandi team ntukoresa abakozi abakorenga omuntu 200 mu Uganda yona branches iragamba twina abakozi abakorenga omuntu 200 so bweno muri yecho ejo niyo team kandi team abakozi abutukoresa koma abakozi abakozi shonga tuka team bakuru abakozi to traininga tukakati bakuruminga kurangwarga mu abantu bamani tuka team tukoma kujangu kwa recruiting umukozi twamukoresa tukoma koresha umukozi ntwantu na twakoresha umukozi kana shane na team abo muntu bamani so ejo ni njangwa abakozi ba team n'abaryaha batestifyinga ariyecho so ejo niyo team weno muri yecho icyatureta munonga nuko kubanza no kusima injirago okusima nza kubanza kusima na munonga ba customers bitu wano manenga ru customer hori wona hori ni nsima munonga nyoka director wa team ni basima munonga echimukora n'ekintu cy'amani because company ninga si tukabaho mwamutaruho so ba customer mwena yimuri mutwasima munonga mwebare okukunda team kandi kujikunda mwira mutuma kana bagambire team ni bakery ya Ruhanga aho kuba rumundu ine team na ba customer kutureba gishaha na mbachimanya mbasa kutestifyinga ngo wani bya team niyo kubanza kubaho ibyo abandi bigenda kurataho mwene cyo ba customer mwena yimuri ni basima ushakabiri inza kusima tinza kwanga kusima abakozi abakora ibintu ebi wena mukozi ahari abori yabano ndeba yato kundeba konka mwena abakozi ba team mwena yimuri tubasima turwabwanyu because twatabasimire ibintu bikorwa birunje ibi nimwe mukubiteka mu magezi ganyu namani ganyu mwe bari munonga ni basima munonga then niza kongera kusima
media fraternity abantu ba media mwetera umugara zamani munonga social media nimbasima munonga ekintu kimukora n'ekintu cyamani okumanyisa timtima abantu bona ayibari na munonga mwene cyo ninchosimira nyihera mutuma because ninza kurra ko muntu natuna nimbareba abantu postinga timtimu tikwamanya onka postinga mwihera mutuma yorhanga umusoma kamperize bitonisha ikitu cyo kubanza cyampire no kumva ninchimamba abantu baryamwe no muzabwa kumva cyo kureba abamwete bagambe konka muzahabwa kumva icya kabiri no kunda nyo nkunda abantu mwena baryamwe na nimbakunda kandi abakutureba mwena nimbakunda mwena abakutureba ba customer bona urumva tureba nimbakunda nyo nkunda abantu kandi cyakasha no kwendeza mwena buri customer na runa tureba mwena abantu urumva tureba no water customer mwena urumva tureba nimba ba media abaryaha rahanga bahereza cyo nishimukwe no musomwe yo nyendeza kudomo no musomo so mwena kusima mnonga nasima mwena ba media konka ina abantu bacha mukwera kusima mungo mu nza kubanza no kusima mwena mukozera kikonkara abantu mukwera kusima bache okubanza nza kubanza musimire kachina no batarara ha musimire kachina because nuwabanza kumanisa abantu binji timtima abaye batakujimanya media rero wa kabiri nza kusima kansaramu Kasaramoni akatandika kugandura timtim ndakumanya kumara imyezi nkesha nza kureba ndabo bantu mantaginga TikTok page yanjye ngo ndeba na postinga na gamba timtim ndakumanya nago kuri nayiburiza no hoga kugamba timtim afande wanje nwiza akanga akafune nambaye tukagamba nawe urwohwe namukunda tware bitwazari ya chifro na matiketi no kusahero urwohwe Kasaramoni namukunda abo gamba timtim ndakushima ndakagamba nawe kandi ndakumanya tuwogo wenga libije abantu bagamba timtim ndakumanya ugasanga umuntu nagamba timtim nakikunda ndakamureba umukuru Jofano go aryarbaso Jofani we akata kuyabaza ko mumbaga nzakura nambansincho video ndakushimanya yansi mbansincho video arugamba timtim era Kasaramoni kandi nichimanya munakuwa etereche shongora abakwa yaba kanda kabareba kana ati mbenda kabareba kana it's my first time to see you mbenda kabarebe konka bakatereche shongoro ndakubamanya hati mubari kahima otura noiza king of jango otura noiza binji arona abuna areba wakagadi tata Bruce wembweru nabana bakazana makazana ukimanya tata Bruce na takurebire meya figo ogo umutoro witu nawe akatarika gambira timtim ndakumanya akatarika gamba timtim ndakamuroraga awe myezi nkena hati ngiye kumanya hati so ni kureba niwe ni kureba murongo no ogo no wacharo witu nareba mo arumana unara wakagadi aringai namureba umwana wakagadi aha so status media namureba tunakureba atia iza namureba nka so mwena nimbasima unta mentioning izina takanyigira abantu mwe nimbasima munonga mwena abo okura timtimu kandi mutakujimanya kandi mutakumanya so ninza kwanja kusima buri omwe wena hari arukora chihango munonga okureba ngutimutimu ya temno ya genomish wena hari hanga muherezo mugisha because nimbanye muri abantu binji mbangambira ba pastors ba faza bahi bona noshanga ba postingire timtimu kandi ndakubamanya mwene nshaba abantu mwena yimuri abakunda timtimu muhira mutima hanga bahereza cyo kimukwenda kandi kimanya ngo ranga naki kubahereza cyo kimukwenda musoro because mwe bakunda arona bakadama ne bapostinga cyane ta first lokusima ni binji abakozere ekunagamba ni binji bumutakoze kikubasika kurambuya amanisa abantu timtimu kuko nabagambira ni binji abatere byeshongoro
byo bana katereche shongoro ariyo na noha famous ka katereche shongoro bisaringa nabuzi nangwa abaye chifra today nabyo kuzayo konka bachemerize ninye menshi sponsoringire kandi mwe muchimanya bishongo za batarwa muchongo bishongo still mushongo za bire yakoze chifra ntaka sponsoringire kandi cyo ndo kwa sponsoring konka nani hati abishongo shikamba gambiresi mu bagambi wa tipo ora katereche shongo ra jangwa kutonaje mujirota naje musauna niyo reka kwiza ine chifru reka kwika chifru chaika ukabona kwisha no bwenu ni shamangu ni yori yokwe wano abakambati mutimu tubamanya abakusima timu tubamanya abakugenda tubamanya nitonza kuberaho abakutuberaho bantumwe bero wano mangu to nito munonga onkano enda kutufuna kugira ngo afuna mweno noenda kugira ngo no tukune bwade chwagira awo torabini mwena ati nkabesho muzikaba abatire cyeshongoro ndakabarebaga ni mamu kama zero chivro na basapoti ngora kasente kache mtwara 5 onga chastari chango echo matere cyeshongoro ndakushumanya timani mwafundi information ye kunkwataho na muzei wanje no mam ndikushumanya mabigamba na urayo ndianda mbantaki ga mapeche shongoro chanyu mwena ati mugere chivro na nyebure kwija abantu ni mbamutabarya zamana so mwene nyira kusima beshongo zamu na munonga abakozere cyeshongoro echi echa bagira ngo naba God is great squire wewe munonga nyira kwasima umishoka abanyamakuru raba n'abantu bona anti ruhanga abarezi cyo cy'umukwera so nisha bangu inza kwongera kwa promotinga echo nasharaga nsa nisha bangu abanyamure muri ababyara bongera promoting abeshongo zabo because nabeshongo zabo cyashongo kigenzere fayiro because everyone one nabanka hii n'umutabari America nebere nambuza so bweni basima munonga abo mutuma gw'umugizire kandi n'ikimukosire bweni nyote nyine cyago kinza kubakorera koreka nakaca kunkubasa nabizanda no bukade bubiri nobari munonga atishongore echo kimukozire kandi inza garka inza mukorofayinga team tujya kugira talent show every year. You are invited twetagisa ubwira kuburika mbako leta mwize mweshongorera abantu twine talent show kandi twine end of year party every year, so you are invited. So na baretero kare bubiri na nisaba babambo nkwase then arevyo mabyanyu byawe bya twabatemuna keshongora kamaze mwebana munonga ahukunda timu kandi utakumanya uhange sentence aduheremo mugisha mwebana munonga supportinga munonga umuntu cyona cyo maceraga nsanga nyowe ka timu mwebana munonga na nishaba tuye kintu cyabakwete ituma ndakintu kimwe munonga mwera bakutureba nawo tukize murga kintu cyabakwete ituma ndakintu kibi yendeza mtayi watokamanya nichakari waendeza injira jova no gariya ninga ukendeza tata Bruce yenchakari yagore motoka nasa kutwara wankiwe umuntu wituma timanya uhituma no gobera mukanyi mwera watakishimanya ngo watakishimanya abaturikize na kutureba ni mabarya watakishimanya ngo nituma ningo oryo muroki watakishimanya koreba tata Bruce ninga amoni kansaramoni yafune kintu kirungi ukara yafune kintu kirungi ukara yafune motoka ukara timtim yafuna potumtwa timtim yatanaka koyo niba karebo yamtayo yafune cyafuna ukahura wanyiga ukahura cyakora kubi umanyongo ry'umuroki watakishimana uryomuroki kandi wareba kansaramoni ninga tata Bruce ninga figo ninga murongo yafune kizibu ukabura ngo hatwa mutomerero ku ukabura ngo nje ba roni yagitwara hato kashemerero nakoshi mango uryo muroki wenda akutureba wota kwemanya
kora hura mutuma gwawe chikomwesho manyango uri muroji wota kwe manyango ndashobora wayimani so namugesho we nabaroji kwa muri mu binji jero mutati nyo bisisi ni sasa akusasi ninga chenyim kina chikuyamba abantu yoni chona gambra tare range chikona cyambiri no kwendeza abantu so nakwendeza njishana kandi Ninjada hangana cyo kumpera akuja kunyendeza chi nokatandika burukare imyaka nkikumi nyuma uko mucyaro witu tino mutatini kintu cya tim binji kankani mbaza n'abantu kubegesa so najya munyenda kwiza kufuna time nyuma ba media no kwanje ko kwiza no kubegesa tukubasa kora itoke tunguru ukubasa fita okoreka gayenu kureka ngor celeb kureka ngor celeb kureka ngiro celeb ari umwana wati uri wakuza karango kanje aro bire hata ukamugambira hata arya timtimu nakora buri zo na ani himtwaro kikumi pade konka araba ryaho avugaye murimo hata nabire cerebu tikosa koro no wa opa cerebu ba cerebu nchakara kato ryaho bakumanya ukafano ubona nchaka nikiyamba Nzara ukafenjara nikiyamba ukashanga nipura ukashanga busara na ndokutera mbakweta Urseshe shayona nomutaka kwetama no wateresi mwe muntu atera no kitereka batoka na kuntero shaka chiwaramba konka yoka nshaka brama to muntu bakwegisa okuteka kinyazo umushawo nano wakwiye kinya amin wakwegisa wakwirabo akakwegisa kwata kinyazo nano wakwegisa nano wakwegisa kona sigano Nona hata chishani chono kandi chokenda kusaho na munongi wa media akwanyi mababa media bingi bakora research basereba bingi tela media wo kanationals nibatanka barije arista hanuya kongo kuhendera kubi awechi mwenda ngo ayire birumbere ejo agirati ngwen nyenda kwiza kubegesa uko kubasa planninga okivestinga kachakwa ine kandi kakazara icyo nacera kanisa nza corona ku zembejiza Mwena muriesho tinza kutura munongaha koko nagamba arabantu binji abatuntu bagamba timu konkata kubamanya nibasima timu bona ni binji murongo binji konka ka management ya timu kwesta mbere twatora naho abantu baci kweyongera amoni bakaba ba brand ambassador ba team so naza kwa na veiringa today baba gambe mbamanye ko wamusangire yechakare then you untagamba you wait for your turn tinko no jetkan maba erezo na gamba tira otartirota itimana arakakurka bartartirota when you brand ambassador in fact international Amoni akamaro mako gona gamba timu takamsha konkaminje no kwaza gamba timu usaka one viewership y'abantu gabatanu konkero na timu bakusha konko usanga kuninje ndoni kuyamba no ninje na timu niyo ne kuyamba kutangwapumani ati konko usanga no ndirata bakusha wewe tukara yitu because ntantu manyango tukora muntu nakunda timu uhira mutuma or you are patriotic from your heart. Or put at him, you don't want forever because at the top of the brow, Kalian Kahima, Kalian Kahima, Kalian Kahima Katan team. In Yaka Enima. Now, atunazigamba kwa kile kile chimuhereza management customer ya mrundo bakora nakuma ainde mijishaka yafu congratulations bakora kwa bana basa na wa team yaka rubindo chikorire kurutule kana ni kahima Baktori kwa brand ambassador wa team ka Elizova ejino appointment letter yawe tutaraza kushoma yona kwa ngamirumu na salary ya yona
hamwe n'amaso kuza kushoma ubikoga egishaha so no salary kurga umtimtim so from today ukwezo kuona no salary yawe salary masopta jigamba 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 Congratulations, Queen! Very good! So, ancora per un decreto? Wa kabiri bamwita Arganyira Christopher obakumanya migo figo moya figo oyo mwana mtoro mwana figo yombe atakuma bizina ga mbenta ibara ga mbenta kumani so figo umuntu akabana baza tim amazina ko mwaka gona poza tim fakti kama takumanya akiza mundu na meetinga ndora nakuza mnabaza noka ukabusoka bimreka na nakuza mnajabazaho nakuza mnajabazaho so kuruka rero bakutorine management ya tim kutorine ukuba brand ambassador surprise. Congra. Wabari muno Omwana w'omukama wato. Omwana w'omukama mutera wakami omusigoro. Batia wabofishale hatukuga kirokina abana bumuka imbaza kusima staff and management ya team kandi imbaza kubasima bukungoza nyo mwikuruta hatagendera yo busahage byo mwikuruta bakirangare kitwe kandi imbaza kubasima kufolowinga bakundekinga nabantu bakukora nabo kakasalamu nabo mtumo mulungu kandi imbaza kusima director na mtanga ine umuntu ko kubanza tukaikara hapa dakika kama kunyasa tuyangamba yambere kururaho cha kansalamu ni yagaba nyetango le mtu wa amani kandi nyetango benenge soda tunatuma abantu hati kugomu ke kisomo mbere ni kandi no video boni nyeka kusani kansalamu na kikorata hati join kasobiao bandeka no kundeka kama nyetanga meka kansalamu ni director kakagabe hati mkwaza kunduza kora hesobi ngaba lero director na nyitara kiburata ugomu ke gisomo kandi baza kusima director bokungoza kandi baza kusima na wapi wena bala hanu kama yebale muno Hale wewe. go Afrika branda pasa na wiku mwana wa toro ondisho bamweta Yona mbere menda kumanyizina ga usebo Mpamizo Solomon Tata Bruce. Mpamizo Solomon na nishakango izaha Otigwa nsura rubura. So Tata Bruce ninga Mpamizo Solomon Ugeri izoba waba fure brand ambassador wa team mwamshemererwa so ahora mrebe eto handiko mungirangu noza kushoma onoko no presenting a team because no kushoma onoko no presenting a team tukwe nangu ukore etakutena na team so team tukabantu bemisa mnongo so mpaka mpira. Right.
amazina kandi ni director wa God's Aspire abanisha bambaza hano navuga amazina rero mbone kongeraho Yesu asifiwe. Nikishikalia hivi hali ninyi watesi. Yesu asifiwe. Kama wita siwe amazina nitashuhudia Victor mshongozo wa tena Siwe majina anakusema kama mwenyewe sokoni Sharo wange majina kulipenda kwa yeye Ebi. Oh, ya masalah. Kampanye dokter habawe. Kwenu tukajira mu show. Rero nkakunyasha tukura kuko kubwire kwa tugasasira. Tatu nuko karunya rusi yajaza. Hari mushija bahambo na tsako tigeni mu ya kama geji. Adumbe kandi atwigisha kugereza. Kwenu tukashimirwa hizo bari y'inyo tware batasoni aine manager wao wayaha kurogo sentumbe tware bandire kumwana wao tata otatu kumanya tukakorebaga kwanza pia mwe twakubali baje twagira ngo mushije gutwamusima tuta akabona tukashemererwa tukabani tureba advance nisikorwa nambani ikawa muri to bile business kolesi twareba tiktokers bageza aho promotinga advance twagira ngo ito zabeshongozi tukayongeraho ki kugira ngo tongera hiraka ya advance twareche shongoro kwereche shongoro twashaba mukama ya tumani twachikongozinga chishongoro chashobora kandi twashimirwa kugira ngo gashise iyo barese bekamanga zobakergani bazwa abantu tumanya ngo noyeleza no muteshongoro chitamfase kugira ngo naeleza abantu bano kubaje kandi achikozere ubuzima ndahata ariyo nachikora mwene sikini ibunze turagushabe akorede wawe kozire kandi wakituraganise kandi mwene kimwe cyona wakikora kandi tukuraganisa kugumiza mu korecho ekicende gukora hamukunda team products hangara team Uganda twakusima Timu, nikunda timu, niyo bekeri. Timu, niyo mutindo wesiona. Timu, nikunda timu, haleluya. Niyo bekeri. Haleluya. Timu, Yamatindo Resiona.
Azalwa Johnny Kawandize Dinanireke mirembe Nitubasima Okuzara Timothy Timothy Mwenekore Miganti Amandazi Rapokizi Nadizi Kamana Keksizi Mkoro Ine Chimba Gamba Timothy Mwenekore Linje Omulima Nayona Notura Bebende Nyashauri Kayaza Akumiro Districti Echitele Chavo Echkuru Niyochtaha Bine Namataji Haimana Mubinde Ishaka Forte Kocho Marisinti Wamina Handi Timothy Ya Timothy Timothy Hallelujah. Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo. Kwatsi Kore media birankore.